Lukataman tirinaw! Tuyag! Woo! Nabartag ka manan. Basta nagkuyog kayo kini kapitan. Agbartag ka lata. Sa di numanainting kay nakipartyan iti baboy. Sanak ana bartag. Tuyang. Nakainomag lang. Dayta ket ti almanam amakikuyog kini kapitan. Di ka katagyaman ta adaan sangpot ko akarnay. Ay, kakitiluton na Nalasum na ka nga rudan. Ala. Intad na dayta? Wano insakibot mo manay. Ay, saan mo na problemahan dayta? Tuyang, tinapatag, ada karni amay lutaw. Aw, naka-jacket kayo manan itinagdakail kan adu ti bulsa na tata. Papanan nyo ka day. Ada ngamin papanan me kini Uncle mo. Kwarog. In kami makiparty iti babaw. Da kayo kini uncle ko ti agpartay? Ay kituin na. Amom nga ron analaing kami nagparty kini pare inteng. Masaling isumuraut. Damagam-agin na Uncle mo no kaya't nakangaysurat. Adayo ka di ti papanan niyaw. Tauray usarin tayo ti tricycle kao. Ay wen gaya man niya. Ay, no adda bukod tayo alugan. May mayat manain kwarog. Paray! May mayat samat no, may mat ni kwarog akadwata. Di tricycle nanti pagluganan tayaw. Ay, no makita na nga, ti aramiden ta nga agisukibot iti karne. Nalakalaag, mata kasarsaritan ni kwarog. Imalalain kan ka. Mga no iso ti mangidanon kanibanang iti aramiden ta. Saan? Ay, uwan gayam. Saan ka di nga mo ni Kwarog, daramidan ta? Saan pa? Damo na katangdanan data nga agpartek. Nituyang kao, pasaray damagan na, no inted da, no imbulsak lang, di karnay. Anya nga ti isungsong bat mau? Jak aklunan Ang mga no ilawat na, no ikismis na. Ha, naglaing di nga kismis. No kadwatan ni Kwarog. Saan ka nga agpadlaw no ando maisukibot mo karne paray? Ay kat ariglado paray. No adda karne mailibas ka, ipan ko adagos iti ayan ti tricycle. Tapno nalaklaka mailemang. Kasto ti arami din ta. Kunwari ka sa okdag iti pada ta partidor. Igindan mo tumutin ti mangipuslit iti karne. Ay, uwan paray. Awisan tangarod ni Kwaraw. Tapno, nalaklakati pa nangilibas ko iti karne. Ala. Kasaritan ni Kwaraw. Tano siya, ang mga numangag ni Banang kat agungit. Wen pare, arigla daw. Kwaraw, kaya't mo ti sumurot iti papanan me kin Uncle Mau. Da kami ti agparti iti baboy iti kasaran. Sa dinaw, tata. Adayo ka day. Asidaglaang, di talaang mo't bangir aparaw. Makadanon ka di ti tricycle iti kasaran. Ay katuan makadanon. Intayaw no malam. Rabi nga men ti pa nagparti may. Sige nga raw, tayo nakpag gasolina. Sige. Alas 6 ti rubat tayaw. Narigla daw. Papanam, inteng. Maluman Ay, ingkaman makiparti iti baboy. Iti bangir apurok dungo. Agpatpat nagkayo ijay. Depende. Ay, likli ka man ti agbartak Danag mo ay. Sanak ngagbartak. Mala, mapan ka ba? Kita ang dadakal baboy, Mayat pare. Ay, nabartak pa iti kakadwata nagparpartay. Ay na, mayat na iti aguntaway. Ala. Madamdam rugyan tante agpartay. Sige. Tumulong ta. Paray, naturog ni Kwarog iti tricycle na. Mayat, tapos di na makita ti aramiden ta. Ala,
Rugyamon ti mangilibas iti karne. Itay pa'y aparay. Impan kun ija ayan ti tricycle. Nabartek ti kakadwata nagpartay. Saan da na siputan? Ay, nasayat. Urasan pa'y analpas ti panaglutaw. Agawit tayon to. Una aparay. Nalpas mo ti panagparty tayo. Isuda mo at agluto. Inton sumangpet ti daddo maapara lutaw. Agpambar tayo tapno makaawid tayo. Sige paray. Ay, ibagam to na sakit ti tiyan mo Agpambarkan paray. Tapno makaawid tantumot tayo. Kargaan pa day tadakal abol sa iti karnay. Ay, uwan paray. Kinarga ako. Ay, Jesus. Kwarog. Agriin kan. Agawid tayo. Ay, Kwarog. Agriin kan at agawid tayo. Agawid. Gat na madama pa lang tilutaw. Agawid tayo. Makidaya tayo pa yan. Saan nang anay, nasakit ti tiyan ko. Agsubli tayo ton. Anay. Anyamot day tanat yan. Anay ko. Isambot na pa lang mo tagsakit. Makidaya tayo pa'y kuma. Saan din? Intay kitin. Sa nabalit, kuha. Tanya ang kail. Kuha. Malalalaki din, Kwarog. Intayo kiting. Data yun dito'y kabildatan. Anya nga'y tigungko na tayo anapan nakipartay. Saan tayo matanangan ni Jai? Danag mon, ayakan nakan. Anda pagbibingayan tayo. Anya dahi ta pagbibingayan tayo ang kail. Adda di tanay. Naikarga iti sako. Ibabamki din tanadagsain. Anya ya dahi ta? Akong rega Tigalot na. Aw! Nagado ang karne? Kuha, intinda tangdan tayo. Mayat gayam ti makipartay. At datangdan na karne. Nagadumat na itan a karne. Nagalaan yaw. Tangdan mi antay. Nakiparti kami nga main. Isungan ton adaman ng tipakipartyan may kani pare ba daw? O may kanto ko raw. Unang kail. Hindi ka din nakaturog ak EJ tricycle ti panangted da iti tangdan tayaw? Ay, win. Ay, nakaturog ka di intinda. Inkarga mo ni pare ba nga? Ay. Apay, Kwarog. Nasapa ka turog? Ay, saan ma? Timulong ak pa'y mata nagipulpong iti babaw. Ngamjak na siputan ti panangted da iti tangdan may. Nagaduday ta akarnay ba daw? Ay, una. Tangdan me nagparte. Nga ta, saan nga ta nga ingaraw mo manan ti ugalay? Di ka lamabain. Agtal na ka man di tatuyang. Di ka kitagyaman ta dabas tumakarnay. Ay, oray awan abastaw. Awan lakat ti pakasarsarita. Na, anya ko ba ti pakasarsaritaam? Adula, amin day tangamaw. Gumatangak man, maray. Anyat nga tangam. Soy, suka, bawang, paminta, ken sibuyas. Nay, kastama ti ginatang itay ni Mari Banang. Agpadan sakit ti lutuan niyo Kasta ka day? Wen, kapampanaw na. Kastama laan ti ginatang na. Anyat lutuam aya? Karniman, maray. Insang put ni badungkaw. Umayak man napong. Si kamot buhit. Asino ti kadwam? Awan napong. May saklaan. Ay, apay, apok. Adda importante nga ibagam. Adda nga min nang nagkuasar-saritaan day di bangir apurok. Ano day ta apaw? Ibagbagada mo ti ngawan kano ti babain mo, apong. Agpaiso ka di ngawan babain mo. Taapay ka no, nga awan bain ni Inteng. Agtatakaw da kano iti karne. Ay. Inteng? Imbagayo atang danyo dagijay akarne. Kuha. Hanggang gayam. Ay, mangibabain kayo Ay, apok.
Anya pa'y timbagbagada, ah? Imbagada ano ag partida pa'y kano? Partsenda kano jag tatakaw iti karne. Ah, amuda ka de, ani apong mo nga inteng tinangala iti karne. Wan, apong banang. Ah, Imbagadaan ni Kapitan Inteng. Kadwa na kano ti kumpari na akalbo. Kat inlugan da kano iti tricycle ti baa. ah, Ay, adyak amo day taan day. Na- Nakaturo ka kiteng. Idagringak. Agawid kami ka na kung nadangkang. Ay, Ay, awan amok di tantay. ha, ay, inteng. ay, kwa. Ano addamanan agparte? Ha. Saan kayon amapaman? Ha. Ha! Isaganak ti balunat ka. Kababain ti narami diyaw. Apay, saan ka kadi ang makagatang iti karne? Ah! Aray, adda ka numanen agparte ijay bangir a barangay. Mapantayo manen akadakwaraw. Kwa, saan nun? Nay, apayan paray. Sayang jay karne. No nakita datay kano, hindi nangilibas tayo iti karne. Hindi napantay iji bangir apuraw. Kit ko nadapay, dagiti tatao ijay. Ano makita datayo, kit parchen datayo. Ha? Jaketi maparte paray. Ay, Jesus. delikado nga rod ano kasta paray. Ay, jak kayat ti mapartay. Kayat ko pa iti mangilaban paray. Ay. Nairamraman pa yan ni Kwarog. Kung naglakit din nagpaiso at ang dantayo di karne. Saan mo't gayam? Ah, ay, Ibagada laki din na saan kayo ang makagatang iti karne. Isungag takaw kaya. Ay, kwa, manipod ita. Saan ako na mapan makiparparte, no, adapaskan. ay, no saan ka amapan paray? Saan agmat na amapan Nung makasidsida kayo iti karne, gumatang kayo langan. Nagadungan ako iti palengke. Uwan. Saan ton ang maulit, tinaramid me ko ni pare ba daw? Mading nga aramid ti mapantumulong amakiparti nga mangilibas mat iti karne. Addan tulat na panakaduktal ti tao ken ka. Ala sige! Dito ang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Inteng. No siyak ti kapitan. Nabayagan ang nagbalin a syudad daytoy kabildatan. Talaga? Tatabadong? Katuan, nakapoy nga minday di a kapitan tayaw. Ni Kapitan Inteng? Sino pa'y kuma? No siyak ti kapitan. Amam no asino ti pilyag at chiptanod. Asino, tata? Sika! Siyak? Wen! Sika ti pagbalinag at chiptanod. Kan amam no anya pa iti itod ko at trabahom. Anya nga'y tatabadong? Para igam iti kwarta. Ay, nagmayadong, tata. Ay, sika ko mga ron ti sumarunong agbalin a kapitan dito kabildatan. Hehe, dandanin Ay, dandanikan agbalin a kapitan. Ay, shh! Ay, di ka pagtagtagari Basta no anya timbagakin ka, surutam Ang, Saan kanyak sa lutsod, pay? Basta aramidam amin niya bagakin ka, uwain? Sikat ang saksak daw, Jopay. una na. Punwak ka no jay dram. Ay, sus, kababain pa'y kidain. Bayan nyo, nanatuyang. Imbaunak na Kapitan Badong. Anya? Wan, ni Tata Badong itan ti bigbigag a kapitan. Nanatuyang. Ay, Badong, agsarita taman. Agre-relaxak tuyang. Diyak kaya ti makisaritakin ka. Naa, naglaing kan. Taing nga tumpay dagita sakam di talamisaan.
Agre-relaxak nga raw. Apay pagsaksak dom ni Jipaw. Masado tak nga ron nyagsak daw. Sapay nagadayaw di pagsakduan. Ay, apay nga ibagbagam a kapitan ka, ah? Ay, psst! Di ka lata nagtagtagan eh. Oo, di ka lamabain. Jeep out! Apay, Kapitan Badong. Na, Numalpas ka ngagsak daw. Agbalsig ka pa, weng! Un, Kapitan. Oh, nangagmaw. ah, Natulnog day ta. Taagbalinton at chitanod ka. na, ah. Jipaw, agronda tayo inton rabay. Sa anak ang makasurot, Chip. Tapay. Adda ka no papanan mi kini Kapitan Badong. Anya? Kapitan Badaw? Un, Chip. Apay nga wawa kami ti Kapitan Badaw. Kat saan mo't a kapitan ni Tata Badaw? Isu ti Kapitan ko, Chip. Ay, naskan nga agronda tayo. Yak nga rod kayat. Da kayo na. Ado kayo umat. Oh, aginom tapay. Sikat ti masurot, Kapitan. Aginom kamot ah. Agungot ni Kapitan. Sakitan ti kapitan. Ni Kapitan Inting tidak dagamatek. Ha? Iparit na nga ginom kami at anod na. Sak ti surotem ko nakmatkan ka. Siya kon ti sumaruno a kapitan. Ay, un gaya man niya. Ay, Nagbartek ta kita eh. Kan agpili kan iti kayat mo nga itable ta a checks. Anggal, awan kaluwak nga agronda. Kapay nga awan? Dagiti tanod mo? Si madot na aminain. Kapay nga? Masadutak matay. Ay, saan mabalin ah? Jak mat kaya ti agmay-may sa nga agronda ah. Sukatak dagita at tanod no kasta. Sana ka nagronda iti rabay. Tawan mat ti kaduak. ay. Simurot kalakuman kada kami kini Kapitan Badong. Wan nga raw. Amom, napan kami nag-video okay. Naginom kami pay ah. Kan amom, nakitibol dagiti nagpipintas a check, siga. Ha? Ay, sumurutak man kada kayo inton maminsan. Ay, saan ka basta-basta makasurot, Chip? Apaya saan? Nga main, masapul pa'y abigbigim ni Tata Badong kas Kapitan. Kasta ka day. Di kayat na, awagam iti Kapitan Badong. Una, day talaga ayam. Ala, agsarita kayo. Tada iparamid na ken ka. Ay, amangan mo't no narigat. Nalakalaeng. Wen kwaraw, ta sino man na sumurot kanyak, painumag iti ara. Nagmayatain. At dapay pasurot na apulutan ah. Kano tayo nga ginaom? Awisin da ka. Ngam. Adangam na. Wen ah, nasken nga ikarem, tinaan-anay asuportam kanyak. Kasanungay ni Uncle Kao. Apay, papainuman na ka iti arak ng kilmaw? Agungat tupay no aginumak. Makapirdi ka no iti salon na ti arak. Kung nagtumikin ka, kwarog. Amam, kwarog, no siyakto tagbalin a kapitan. Ay, Katrin na biya painuman kayo iti arak ah. Da kayo amin natanod ka. Nang runakin ka. Nagmayatain. Si kanto pa yung teramidek a presidente. Presidente? Sakti agbali na presidente? Presidente, dagiti mamartek. Tay talagin inaw, teraramidin nyaw. Agsweldo kayo kaya. Nagmayatain. Mapasamag data. No. Suportaran na. Wanang tataba daw. Si kanti suportarak. Ingka nga rod agwalis ijaro bayan me. Apay nga agwali isak. Surutem amin nga ibagakin ka akwaraw. Kan manipod ita, Kapitan Badong kung namatin kanya. Maribanag, bigbigam man no asino jagwalwalis ije paraangan da marituyang? Imbaglakit din, tain nalaktoy antiparak. Mabit lang at isuot ko na ito'y, tapno mabigbig ka. Tas lalalaki mo't dayta. Saan mo't ani ka ba daw? Ha? Nimot kwarog. Ha?
Ni Kwarog? Wen. Apay ngay, aditamutan arubayan damari tuyang tiwalwalisan na. Ay, man, Maray. Ay, sige. Payapayak. Dinakmat nga ron taltalyawan. Tamadama mati panagwalis na. Sapay nagadutag kay wara bulbulong di taparaangan damari tuyang. Agmalmalam nga gwalwalis ditan. Enteng, ingka man anawaan ni Kwarog. Apay nga anawaan? Agwalwalis met iti arubayan damari tuyang. Anya? Imbes kumaan iti arubayan tatiwalisan na. Wano ti arubayan na. Angam, saan met? Ta iti met di nakapkapin ti walwalisan na. Hindi pa iti pagwalisan na. Di kumparek abadong ti may sabang kontra kanya. Ala, ingka ayaban ni Kwarog. Sino tikit kita am di taruar, Kwarog? Ni Uncle Kaw. Iso day ta sumungat. Ay, wanyak pa iso Anyang katataramidin na ditaw. Umay na kaya banday ta. Umunag ka ijay balay. Ta siya kaun ti makamukin kwa na. No agungot ngay. Umtak mo't No, karitan nagiti din nanugan. Ay kat ag din nanog kami Nagturad kan. Kwarog ngay. Awan ditaw. Nakitak dito arubayan nyo anak kaigam iti walas. Ayabak, tada ipaaramid ko kun kwa na. Aday tayo ditaw, ngam pimanaw mo't na dagos. Nakitak ngay mo nag iti balayo. Imunag, ngam pimanaw mo't na dagos. Kwarog! Sige, ayabam, nusong batan na ka. Ay, rumwar ka di tatagawid tan. Anyaya ti ipaaramid mo kinkwa na. Mapanaglinis, iti barangay hall. Ay, di na kaya ti rumwar pare. Mapan mo mat ngamin pagdalusain. Ilimlimang mo talaga ti ka anak ka. Nambarak ko ma. Na. Ay, Kwarog! Umay ka man dito. Agdalus kayo kinangkil mo. Awan sumong bat pare. Kaawatan day ta. Ngawan dito'y balay ni Kwarog. Biro kami ti sa bali a lugar. Nagkapumat ni Kapitan dito'y balay. Wain, sapsapulin na ni Kwarog. Kat nagdaldalos mat ni Kwarog di tasalas. Naggagit nga raw. Apay apagtrab-trabahom ida dito'y balay Tapno, di na kun ibabaon. Makapasadot mo't nga men ti maibabaon. Ita, sa balay ti ibabaon mo. Anya laangan nga iti ibaga ni Kapitan iti kastangan aramidam. Imbag kumaan tangdanam ida. Kapitan? Asinaw Kapitan? Siyak tuyang. Kat siyak tun ti sumaruno Kapitan. Nay, api-api na andar mo day ta tricycle mo. Mapan kami aginom kada Kapitan Badaong. Ilibre na kami ni Kapitan Badaong. Aniya? Isuitan ti bigbigbigan mi Kapitan. Tagpapainom kan adapay pulutan. Na, apay nga gwalwalis ka nga ija arubayan da? Bilin ni Kapitan Badaong. Aniya? Nagimot mat ngamin ni Uncle Kaw. Pulos asaan na kami apainumain. Istrikto pa'y. Ni Tata Badaong, mabalin namin kan kuana. Awan ti bawal-bawal. Day tati mapaspasamak dito kabildatan, Kapitan. Aw-awisan nan ni kabadong nagititanod amang suporta kang kuana. Akasukat ti ado nga arak. Kasta? Tila pang ibabaunan na kada Kwarog. Sumot lagayam anak kita ni Bana ngagwalwalis ni Kwarog iti arubayan da. Kunakon kahit nga amin a plano day tabadong may kontrakan ka. Jack itulok. Ngawisan na amin at tao nga garamid iti kalukwan. Napandaman na nagiinom, Kapitan. Naku naman ni Kwarog nga ijay ka no bidyo ukyan ti pag-iinuman da. Bartakan na dagiti tanawd. Aga-apadan tumanay. Ay, direct my way. Ay, ni tatabadong matlangan ti agkan kanta. Una raw, di na ba ipasublat ti mikropo now?
Sapay kayat ko mati agkanta. Uray siya. Agawon tan ti mikropono. Nabartak matlaangan. Sige, agawa maon. Dali. Apa nga inagaw mo nga dito mikropono? Da kami mat ati agkanta. Ha? Sigamot latan na kanayaw. Ay, awan ti respeto yung iti kapitan na kaskanyak. Dumanog matan. Danugan mo na. Sige. Anay. Pasarong wakaw na ba? Anay. May sabay. Anay. Sakmat niya. Anay ko manan. Ay, hustaw nanay. Dandan ni Jack nakawid tuyang. Permi nga minti ulaw ko. Ayan nga men dagiti kakadwam amang yawid kumakin ka. Awandan, isoda nga rutin ng black ay kanyak. Anya? Kapitan Danugan da. Ay, una yan. Limtugan dagitang matam, kunday tabibig mo. Agasa man ta duwada nagsinoblat anang ganog kanyak. Basol mo siguro ah. Ayawan basol ko tuyang. Na, Nadalos ti konsensya. Kat awan inaramid ko amade. dinanog da kalakta, ngawan basol mo. Nagloko nga rin dagiti atanaw. Ay kating kay reklamo ida ah. Pangireklamo ngay kadakwada. Kat siya nga rin tibigbigan da kapitan da. Jay pud no a kapitan ti pangireklamuam. Ha? Saan ajay manglimlimulaang akasken ka? Ha? Ha? Feeling kanto mga main. Anya ngay ita. Ay, unay matday ta alangamon pare. Danisan ka na bigbig. Talimtag dagiti mata. Kain bibig mo. Siyak. Dito pare. Maawatan ti panagsaon. Siyak. Dito kurak pare. Ay, agura tayo bak ni Kwaraw tayo translate naman ti bagbagan. Ay, Kwaraw! Abay angkal. I-translate mo man ti bagbagan ni Tatam Abadong. Sige, agsaukan tatabadaw. Agreklamo ak. Dinanugdak dagiti tanod mo pare. Ay, kuha ka na Anya ka no? Apa adi mo ma-translate ti bagbagan ni Pare Badong? Kasano ma-i-translate na. Kat iso dati ireklamo pare. Anya? Yay! Dinanugdak pare. Nagiinom kamay. Agkan kataak lang. Pagamam, inagaw din yung mikropono. Sadak dinanug-danog pare. Ay, kawit kan, ta amirisa manalaing dagiti kalukuan ngay nararamin ba? Agasap, tayo bagbagam asikan ti kapitan. Apay, rumbang data. Kapitan Badong, makitampay ka diti pagnaam, kat nablakayan ka? Saan nga rod unay? Tulungan na kon Pasensya kan tanadanog da ka idirabi Basol ko lang. Di na kon awagan iti Kapitan Badong. Saan mo't talaga asak ti Kapitan Badong ko nablatan kanyak. Tata Badong latang arudan Tani Kapitan Inteng ti rumbang maawagan iti Kapitan. Badong, di ka agaramid iti kalukwan para lang iti ambisyon mo. Agaramid ka kit di tinasayaat, tapno bigbigan da ka dagiti kabaranggayam. Ala sige, diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, itin kay panagdangan.
Kapitan Inteng! Ala, aginom tayaw. Ado ti kwartak. Ibusan tayaw. Ay, katwa na, Jeff! Jeep! Aw, apay. Papaayaban na ka ni Kapitan. Sino ang kapitan? Ni Uncle mo Kapitan. Diyak ka mo dahi tayo bagbagam kapitan. Ni Kapitan Inting ngay. Umay kakit dahi, Jipaw. Taginom tayaw. Ado ti arak kan pulutan naw. Umikan, Jipo. Ganun tayo. Imbaunak ni Kapitan nga umay kaayaban, Jeep. Diyak ka mo dahi tayo bagbagam kapitan. Yamamok langan dagito'y gagayam ka. Ha? Umay kan. Agto ka taginom tayaw. Ayan nga ni Kwarog. Papaayabak. Saan na kaya ti umay, Kapitan? Na, Makin-inom ka dagiti gagayem na. imbaga papaayabak. Wen, Kapitan. Ngam ko na namat asaan nakakanong am-amaw. Anya? Dagiti laang kanu gagayem na akasangsango na ti am-am mo na. Naglukon da jay. Nakala ko la itinating di na kon am-amaw. Ayan nan ngay ni Kwarog, tamangan tayon. Pinaayabak ngam di na kayak ti umay. Ay, makiin-inom manan siguro kadagiti gagayem na. Busen naman adya kwartanan ang naglakwan na itinating na kadagiti babarkadan. Ay, bagbagaam jay ka anakam inteng. Nuawan tumanan kwartana, kasla ka kaasin tumanan adumaw dawat ken ka. Ay, agasem tadi nakarod kanud am-am mo. Ha? Gaputa adu ti kwartana ita. Di nakaam-am mo nga angkel na. Apay, mabalinan aya ti agiinom. Nang rona iti rabi ay, maray. Nagkunamot ang mabalinan. Apay ngay, ang nagiinom manan da Kwarog, kanda giti gagayam na iti rabi ay. Pasaway at talaga day takwaraw. Gaputado ti kwarta na, aramidan na amin na nakaykayat na. Ado ti kwarta ni Kwarog. Kano naglako iti mula na anatan. Ay, mabalin nga rod ti umutang kan kwa na ano kasta. Ay kapadasam no pautangan na ka. Apay kit dinasan. Kit idi adda ka sa pulan na, siyak akanayon tas asit ganda. Ay, agoray man maray. Tamapan ko man kasarita dita paradaan da. Waraw, pautangan nakman. Amam mo kaya. Di nakamamaw. Huyaw. Ay, naangaw kamot anya, Kwaraw. Pautangan nakman, uray 5,000 lang. Saan ka nga rod nga mamaw? Pautangan ka kitdain? Kasano adi nakamamaw, katsyak ni Nanam Atuyang, kumarin ni Antim Abanang, asawa ni Tatam Abadong. Saan ka latang nga mamaw? Di mon malagay, anamin adukan nga masidag kanyak adim mawat iti tulaw. Di ka mamaw. Sige, tadapa pa na. Ay, Kwaraw! Siyak ni Nanam Atuyang! Apay ang nalipatan na kun ngay! Maray, adaman damagag. Anya day ta, maray. Naggapuak ngamin dita paradaan da Kwaraw. Umutang ako ma, taado ka no ti kwartana. Ita? Di nakmet ka no am-amaw. Ni inting tupay. Ibagbaga na adi na am-am mo. Sa baling arudmat ani Kwaraw. No ado ti kwartana, malipatan na dagiti gagayam kan kakabagyan na. Ay, ado ti kwarta na itamare. Kita antayin to, no maibos na jay kwarta na. Nasayaat mo at nagsabat ta dito'y kalsada, Kwaraw. Paglisi ka iti pagnaak. Paglis yun na, kat naglawat ipagnaan. Saan nakman na sabat-sabatain, ta saan ka nga mamaw? Anya? Di na ka mamaw. Sino ka nga minaya? Siyak ni Tatam Abadong. Jay kanayon mo apagdawatan iti 5 pesos apaglod mo tapno makapag-text ka. Awan ti amamok Abadong. Damagag man gan ka. No adda dita ni Uncle Baw. I don't know you. Don't talk to me. Like.
Salamat pare. Pastrakan na ko na, pare. Ay, sige, sumra ka. Hap. Mabalintag damag, pare. Ay, anyat damagam. Ni Kwarog, nasabat ko. Imbaga nakidin na di nakano am-am mo. Ay, saan lasi ka? Ura sakat ko na di nakam-am mo. Nadamag ko kahit nga ado ka no ti kwartanan. Day tatidyak kayat nga ugalin ni Kwarog. No ado ti kwartana, di nakon am-am mo. Ha? Uray si kang uncle na. Kat no manon nga aldaw asaan ang nagpakpakita kanya. Nagpakitan to no naibusin di kwartana. Jipaut, agi inom tayo manain. Ay, di nakaw-awisan, Chip. Maditi bagbakik. Ha? Anya ti marikrik na maya. Ay, agtrangkaso aksan. Ay, nakapasot nga minti resistansya. Uwan nga ro, Chip. Kastoy sa no awan ti makukwarta. No siya, napigsalat ta ti resistansya, taado ti kwarta. Ay, imbag ka pa, Chip. Isungarod nga awisan ka nga ginom tayo. Inton maminsan ton, Chip. Da kayo latan. Sa baligaya man ti ugali ni Kwarog Wan badong. Ado nga binan ti kwartana. Awanan ta mamuna. Uray si ka. Di nakamatan am-amaw. Katuan, nasabat ko di kalsada. Paglislis yan nakidin di nakano am-amaw. Bayam, maibos tulaan di kwarta na ngay panpanakkel na. Talaga, Mike? Saan tayo napilitan ni Kwarog no di nakayat ronda? Talaga adinan kayat, Kapitan. Kayat na nakadkadwa dagiti gagayem na. Ay, da kayo langin ang nagagat ka na anos at anod ko ti agronda. Ha? May saklangan, Kapitan. Awanan ti sabali. Gapo ta amin apadag at anod. Simurot dan kini Chip. Ay, Ano? Ay, duwatan ang agronda. kapilitan Kapitan. Sapay maditirik nak. Ay, urasak nga ron. Adda kwartam, Kapitan. Ay, awan. Ay, apa adam-damagan? Ngamin. Madlaw ko ako mapkapsutak na awan kwartak. Kasta ka kadimat? Padatang nga ron, no kasta. Ay, imbag pa ni Chip Kwarog. Tanapigsa. Gapo ta adda kwartana. Kumapsot tumot lang, maibos ti kwarta na. Ay namaray, nadismaya ak manen. Apay, anyat nakadismaya amaray. Dua manen amanok may ti mapukpukaw. Nay, agasam mo taduangay. Idi na minsan may salaeng. Jak nagtagtagaray. Ngem itataduan, agreklamo akaw. Idi pa'y kumamay sa tinapukaw, nagreklamo kan. Jakon orayan ngagbalin at halo ti mapukaw. Kuwamay, Abangan no agbalin pa'y alima. kuing kag-report kan ni Kapitan Daytoy ka nga mintiriga na maray. No awan ti Chip tanod nagrunda. Umay dagiti agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, saan ka madanagan, Maray, no natakawan ka man iti manahok? Kasano kumaasa anak amadanagan. Kat duwan tinapukaw amanugkaw. Rinog yan min, kadagiti tanod ka, ti agronda. Karaman ka, Kapitan? Taawan ni Kwarog nga agronda. Iso asya ka, ti simburot kadagiti tanod. Nasayaat nga rod no kasta, Kapitan. Tiliwan mi, dagita nga agtatakaw. Saan mi nga ipalubos, ang manayunan pa'y amatakaw ti manok mo? Namnamaagday ta, Kapitan. Ay, makaturog ak madlaangan iti nasimbang tuyang. Abin tayo si kalaang aya. Agronda ita da pari inteng tuyang. Uray awan ni Kwaro, mabalin lata. Nagtataon da kati asaw. Ay, malabay ang tagtaon da. Da pari inting matgayam da gijay. Agronronda da. Iso nga rod ako nak, adi ka madanagan. Ay, sayang.
Di mi natiliw di agtatakaw di rabi eh. Na, apay ngay asan nyo anatilew. Nagpartakmat ngamin ato maray. Kinamat yu kumaa. Nagado kayo, kadwayo pa ni Kapitan. Kasano ang makamatan may. Kat agkakapsot kami amin. Anya, Awan ngamin kwarta may kagawad. Uray ni Kapitan. Awan kwarta na. Isuasan ang makataray. kahit kasano nga rod amatiliw yu day tang agtatakaw ngay no kasta. Anya, natakawan tamanan iti manawk. Wan nga raw, talaw tinatakaw. Ay, just kay, kunak man no nagronda da pare inteng. Tiyak man amo no apay ang natakawan talata. Mapukaw ti pa nagbilib ko kini pare inteng no kasta. Ay, kasano ngay itan. Bayam, mapanak man nagreklamaw. Paray, umayak agreklamo. Makaungungot ka. Talaga makaong ungot ha. May mat idin nagreklamo ni Marito yan. Nagreklamon, ngam natakawan kami latamay. Ay, saan may ngamin ang nakamatan diyag tatakaw rabi? Nagkapoy kayo ngamin, nagadu kayo pay. Nagkakapsot kami pare. Saan arason day ta, pare? Ang bayam, napapigsaan may ti resistance sabi. Rumbang lang. Ken maawat kung di bonus ka. Iso ang napigsa akta. Ay inteng, sumardeng kan nagkatawa. Ay makapadanag kan. Pagsardengan na, naragsakak ngayon. Naawat mula ang jay bonus mo. Katawa ka mo tayo, nakatawa. Kastoy kay tuwa dakwatak. Ay amok Ang sapay ko mata, saan ka akas ka ni Kwarog? Ang makalipat no ada kwarta na. Saan nakakas ta? Amo ka pa'y mat. Si ka ni Banang, adong-dong wag itikas taunay. Kagap-gapo kay je barangay hall ba daw? Napan ko kinita je natiliw dan nagtatakaw. Nasayaat mait no natiliw dan. Ni kapitan ka no tinakatiliw. Taiso tinangkamat ijay agtatakaw. Isuman ng tibida. Kat no pimig sa kano ngamin ni kapitan ni di adda kwartana. Idi nakamatan na jagtatakaw. Dinanog-danog na. Pat-pat yung mate. Istorya lang data. Inka ngamin kitaan ijay barangay hall Saan nga inistorya kan ni Marito yan? Di naramit ko anang tiliw iti agtatakaw? Inistoryanan, pare. Ano kaya't mo ulit nga istoryaan? Ay, sanin, tamukon. Apay nga ulitan pa'y lang. Ay, imbaga na ka? Idi kinamat-kamat ko diyag tatakaw? Amok nga ruden. Ay, kinamat-kamat ko. Aging ga iti arubayan nyo. Ay, iso matlagayam ataol-ataol dagiti aso iti rabi Hindi ko timbaray manan. Kahit kinamat-kamat ko manin imposible, di ka na banaw. Ano nga roti kwartak? Apay ko maamabanugak. Saan ka akimapshout? Saan? Ada nga roti kwartak. Di uray manungag tatakaw, di ka matay. Awanan tagtatakaw dito kabildatan, Maray. Amom ka day, no anya tinapasamak. Amukon tiniliw ni kapitan. Dakila talaga titulong din naawat mi abunos. Isumat lagayam nga idinasabat ko ni kapitan. Kasta unay ti isam na. Ha? Kastaya? Ne, naragsak nga rodan na ni kapitan, tadan kwartana. Ha? Maray, asino ay day tamagmag na? Nayta nakadumog. Wan. Ne, kasla ni Kwarog, mate. Ha? Wan, isungag pa isaw. Nagawi din. Nagkapuan na nga ta. Nagkapo mo di ta abagatan. Di ta nga mintayan dagiti barkada na. Nagnag na nga ta. Kawan awan siguro na at ipagplete na. Ay, piman mat ni Kwarog no kasta. Day taman ni Chief Kwarog, Kapitan. Apay asaan ka nga gawin iti balay, Kwarog?
Mabainak ngamin Uncle. Tay diad da kwartak. Saan kayo nga amaw? Itangay, amuna kami. Wala tawanan kwartak. Agawid ka ijay balay. Taliksyonan ka man ijay. Ha? Amom, Chip. Uray adu ti kwartam. Saan kalata ko amang lipat? Ay na, kwarog! Pudno launay, saan ngagnanayon nga adda kwartam? Ngam dagiti kabagyam, saan da kaabaybayan? Maibos man ti kwartam. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.